วันนี้Januaryนี่สมเหตุปัญหากุมสังนี่สมเหตุปังอานิงานีอันนี้อินสวายินจิบายเลเวกุเล US President ทาร์อัจฉริยะ US President Donald Trump ปัจจุบันนี่สมเหตุขัดกุมสังนี่สมเหตุปังอาทอจันนี่US President วันนี้อันนี้นะตัวเล US President วันสมลีปัสรินันดิตัวระเชียอัจฉริยะรีเราเตีย Executive Order เช่นขาตาOval Office White House assign ngala henga order sign bil khom chu thumal wat za sari velani chungte chu campaign laya katiang ati te te puitin na turani henga executive order sign te hi thotan tlai la la ati chuang halan ni a na thok chak rep rep hle mai chunga order sign jinga pakhat a khirber nia lang chui han bi chiang te ang pakhatna US President Trump an athutia ma hlen US a hian ramdang mi US a piang an tam emema Pew Research Center kumsang ni somni pali data landan chuan kumsang ni somni pathum thlenga ramdang mi US a piang chu maktaduai somli pasari point pariat an ni a kumasa ain maktaduai khat point parukinan punga kum somni kalta chunga an puntam na ber ani kumsang ni somni pania ramdang mi USA piang zinga Mexico mi an tambera noi khat singa vel an ni a India indotin noi khat singli sanga vel an tlinga China indotle in singkwa vel an pemluta Canada Venezuela le Brazil ten dotin mi singa tanga sing rukvel theu an pemlutani chuwangin Trump pachuan dan lova US sa laulut ral tlan twal thatle raksa sumdong poni se anfate anraman pian wang ringota US khwale tuini theina bad right hi ti botole ti emema January ni somne kumsang ni somne panga a president ni tora chia chamzo nu lokhan White House Oval Office kalin US now piang to phochu American khwale tui anni na dan ti bona executive order hi assign ngalani ma se hi retrospective effect a mantur nge order chwa atanga mantur with immediate effect ti alang law he hian India le khovel ramdanga atanga US ya na thok tura H1B le temporary visa nei fate sang tam tak US in ben bel tumte po angong donani US welfare state ania khwale tuani photchuan naw piang le naw pangte chom chu andani na phutani chu wangin heng ho chom nan hian US in sum tam tak kumtin amang ral thina ni he executive order hi US constitution ding lai 14 amendment kal ani wangin constitution in right apekhi executive order ra thia theiani MTN turaniang US constitution amend tur chuan House of Representative le Senate member mun thuma thena mun ni in an pompuya ngai ni tuna hian Trump party Republican hi House of Representative le Senate claim te in Democratic Party member te ainan tamjok vevia Constitution amend theitur chuan Democratic Party member thanem takin an vote puya ngai donani American Civil War zol him kumsang khat zariat somruk pariat khan US chuan an constitution ding lai chu amenin 14 amendment in mi tu po US apiang chu US le achen na state khwale tuin ngalang all person born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof are citizens of United States and of the states wherein they reside article meya US khovel ram dangte anglo takin independent state sang te ram khat ni tura in zom khoman ni a India ram le aram tamberi central sarkarin state he siam ape kani thung chuwangin US federal state a chuan state thune in hiya sang emema state pakhata khwale tuini wangotin state danga pem luta chu state khwale tui ni ngal thei ani lawa khwale tuini na kha state thunei to tin hena dil le a anlo phalanga yani amairo chu constitution 14 amendment in US apiang chu anom na lai mek state le US khwale tuini na pengal mia mai ni he constitution 14 amendment lo chan hian America ram state somni pani laya attorneys general te chuan kumzatel an lo man to an nu le pa te chu engmi po ni sela now sen US apiang shim chuan khwale tuini na bad rights ane ni ti in Trump order sign tuk ni somni pakhat thlakhat khumsang ni somni panga khan kota khinna an thelut ngalani New Jersey Attorney General Matt Blakin chuan the president cannot with a stroke of pen write the 14th amendment out of existence atimia
Trump hian president ani masak po khan he birthright thi tibo lo tum to a mase constitution ti dang lamangai thu soilangin debate na setaka oma kumsang ni somni pakhat thleng khan executive order chu ati chuak talawa ni kuma campaign na khan president ani chuan office lo amasak bernia he executive order hi azia tur tho suya athutia ma hlen ta ni kumsang khazariat somkwa pariat po khan US Supreme Court chuan Chinese mi Yong Kim Ark chu San Francisco piang ani wangin US khwale tuidik takani aloti dai to ni executive order hi kaltlang puyani chuan kanunau thin khatte po hian antuar ve hlek mai theini ilo thir phote ang Trump an Russian le Ukraine in biakrem tiradu Donald Trump chuan Russia le Ukraine hi in birem vat se adua Joe Biden khan Ukraine hi dollar tluk le dingon za somsari panga ai tama puyatiama security assistance satan dollar tluk le dingon somruk ai tamatiam bokani kan tho puinei to ramtela hian an gross domestic product atanga za apani te defense satan an mangchawa za apanga chon mangai turani Russia le Ukraine hi indor vat se kaduni bitam takin anin dautir khachuan kar khachungle ka indau kha top turin an ringa mase kumthumlai awota Putin a hian in biakrem adu lo chuan angotang an economy hian achiat pha to a thilmana tawna sato bok in biakrem na kongan zo lo wangin Vladimir Putin hian Russia hi ati cheme kani ati asoi sel reng thren Zelensky US sum mangnem ati wanga salesman ti a asoi fo chungchanga chuan Vladimir Zelensky chukapia a in biakrem adoni atia afakle deu to e Israel Sarkar atlulo Hamas ne na inrem dolo Hamas ho ding chuak thailo tora chut siat vek du Pol National Security Minister Ben Gvir chuan an partia minister zongjong te chuan Hamas nen inrem na dolo wangin an minister ni na ban san ma se Benjamin Netanyahu Sarkar chu atluk mai lo nan thlop zelan tum aloti tongin Far Right Party chuan Sarkar ding lai chu an support ta zela chu wangin Israel Sarkar chu atlumai don ri lawani Ben Gvir chuan Hamas le Israel anin beile vele Benjamin Netanyahu cabinet anzom le ngal tur thua soye Israel sipai te chuan West Bank lam an beile thunga Jenin khopuilu chilin ninhi an be chungin thotan le thole nia an be na Palestinian soman thata somli don an liam Jenin governor Kamal Abu Al-Rupin AFP shildanin ninga ni jing khan apache helicopter te chuwan sanga an lo lang thuta military vehicles ten leilama tangin anon lu chil bokani ati indo chungyan Palestinian singli sanga zakwa somthum paruk an thito a journalist za somruk paruk le UNPWA za somsari pakwan thito Donald Trump chuan Israel te chu Bible in rights apekani antimya mai Israel mitang somthum pathum le Palestinian lungin tang sangka zakwa chwa an nito ti sangkunga Jason Carle US Secretary of State Thar Rubio in nghal Jason Carle US Secretary of State Thar Rubio chu in in United States cha make External Affairs Minister Dr. S. Jason Carle chuan thole ni zan khan Secretary of State Thar Marco Rubio akoma America Sarkar thara din nuwa ramdangmi akom masak berani Jason Korean Rubio ne na aning komna hian rampani te in kung kai na huang zawzel dan turte an rampani inkar thille khovel huap thil poimo sang sangan soidon te asoi Foreign Minister hi thole ni zanve khan US Australia India le US telna Quad Foreign Minister Truthcom Washington DC nga atelbuka social media atarlana Jason Karahian Donald Trump kai shwai sarkar lagluna tel ruala he meetinga tel thu hi soya sarkar thar laglu ani ruala Quad Foreign Minister te Truthcom kole Ateng hal chu Trump sarkarin foreign policy amember ramte angai poimo zia atilang ni in atarlang bok Jason Karahian Quad Foreign Minister te Truthcom na hian zau takin thil tam takan soiho ni ina soya Indo-Pacific huam chunga zalen na in hong taka reng theidan turte ngal nget takle athanzel theidan tura mala khodan turte ansoite atarlang Minister hian an thil soya zau zo ka thil ngai toin in pek na thuk zok le thoho na thazok ne na malak ni se an ti atarlanga an thut khoma thutluk na an siam hian khovel buai le thil cha sang sang chim tu omkara
kwat chuan khovel thazok om theina tura inpe kan du zia tilangte soibok Foreign Minister Jaishankar hi thotan ni zana Washington DC US Capitol US President atana Trump ale a Vice President atana JD Vance laklu in khoma khan India ayo in atelani Vur tlana sa wangin thona tam tak din tir United States chimlam hun chen khata anbe si lok lo takin vur tam takatla a thona thlok tur sang ni za chuang thul tir an ni a mi pali vel athi anom to bok Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, South Carolina le Florida a vuri thanem takatla a mun chen khata chuan inchi som chuang atling rin lok lo taka kho omdan u chuak taka lo thlen thu ta wang hian thlona ba ka lir theite po ache hlei theilawa Texas, Georgia le Milwaukee te chuan khowot thut kai noya hian mi palivel thi anom to ni in ABC News chuan atarlang host na thlona tumhun te chu khar ani a Tallahassee International Airport a po thole ni chonu tangkhan thlona chuak tur chu thultir vek ani host na hian George Bush Intercontinental Airport le William P Hobby Airport te ro nilai ni India a zanrei lama tang chuan honle thei besi ni ti ABC News chuan atarlang boka Port Houston point thole ni le nilai ni a aning khar vek ti an soibok Vurtla hi New Orleans, Louisiana chevela po oma mi chengte chuan kumsang kha zakwa somruk pathum nulama atlak na satber tum ni enan soilom Louis Armstrong New Orleans International Airport Airlines strang chuan an thlo tur an thul loma Louisiana hian school le sarkar pisa te chu khar ani a Houston atanga New Orleans le Georgia mun chen khata school khar ani Tholenia Louisiana Governor Jeff Landry an thu chwa asiama chuan kho omdan u chuak taka wang hian in kai shwaina siam ani thua soi ni sari lom le tur hi khwa avot ton hlia kong atlang thati achian lo chuan kal chwa lo turania kholaya vur in chaphi a hlom emema analin tolpal a hlom emema ni ti in Landry hian thuthar la khom tu te akomna asoi Savannah Georgia Mayor po in hurricane le tropical storm dolzo turin anin bua sei thatok ti asoya vurta chuan thila ti buai thak le ni in a soibok US President Somli Pasarina Donald J. Trump Tana Reverend Lorenzo Sewell Malsom Trong China Letu VLC Vanlal Shiadringa Washington DC as Maryland January ni somni kumsang ni somni panga President Somli Pasarina Donald Trump palaklu inkhom to pamal somna soitura ruat Reverend Lorenzo Sewell hi Detroit Michigan State a mihang chung kwa piang le seilian apa lung inatang anaula chu tha toni a chung ko ke chia tanga ji chuak ani wangin ruihlo lama na satakine nam noya miswal pola po shwai to gang leader ani man hiala April ni sompariat kumsang kha zakwa somkwa pakwa khan Pola angin Damascus konga anun tidanglam khop atong ta a anun in let thokin biakin lama achitla ta zoka outside Bible Church a ronga bol nuwa po na satakin har satna to ka konhnung kher hial ato nuwa inkhom huai hot phal sakle ani tona hian nan denominational 180 Church Evangelical Church a pastor ni in kumsomli pathuma upani in chuta chuan kumsari lai pastor na atho na ni toni kumsang ni somni pali June thla khan presidential election campaign line President Trump hi anbiakina ain khoma chuta chuan Pastor Sewell hian alo tongtrai saka July kumsang ni somni palia Republican National Convention apo thusoi tura som ania minaranzinga Trump che tladan chunna sataka fakina tongtrai sakbok tunchuma president voisomli pasarina lagluna hian Martin Luther King Jr. an I have a dream ati te so Martin Luther King Jr. ni aloni boknen rimchanga ngain ala chuak tel boka phurle thatho taka mal somna dila atong trai lai chu munom le ngai nom taka thinwangin khovelin angai venin adar chakhle ni President Somli pasari natan itong trayang o vana kanpa kan President Somli pangana le tuna Somli pasari na chunga tin 30 atlika thilmak ithentir wangin kan lome tuna tana ama koutu hi nang maini wangin kan loma America hian du thu samram atong le don si kan thurin omzia te tipuiting theiturin min puila mani infia
thutak wan tla turin kan president hi mangin kan vun rong te wanga en thran tok lova kan nung changte manga in en zoka kan chen za theinan min puyang che wana kan pa I swamingin kan president voi somli pasari na hi mangin karam I manga hi zalen naram du nangma wangin kazaye kapate zal naram biak zin te chhuan ram hi tlang tin pang perata zalen nadari se America hi ramro puini tura ko ani wangin he hi min hruai thlen kan ring tlatani New Hampshire tlang chung lur chi pata zalen nadari se New York tlang shol puyata zalen nadari se Pennsylvania a Algenius tlang ata zalen nadari se Colorado a vurkhu swanglung puyata zalen nadari se California tlang dung mam purmayata ma se pathian chu chang chu kan di lo che Georgia a swanglung pui ina atuam tlang to lurata zalenadari se Tennessee lookout tlang ata zalenadari se Mississippi tlang tinle bui kelek vung chwa tinata state tin khopui tinle thingtlang tinata zalenadari se zalenadar kan khonrik tika chaktaka tlan thein no pang zong zong te midum mingao protestant le catholic juda le gentile te point man lai mi hang lungril chanpui phakin kazelenta engkim ti the pathian kalome atopa kazelenta ti in kanzai thenge yang lalpa tharawi rin chuan zalenna omchina hote u kutphar chwa khowin I pathian ro pui taknena ro puina hlan ro le Prince Harry chu ama pu ming chetu Rupert Murdoch and Kolaka thiamat sanga he media house yan Prince Harry le anudaina te nun chom taka anjim chep wangin thupa an choi turani khovel puma television channel tele chanchin bu te chuan voina British lalfa pano pangjok Prince Harry le Washingtonu boral to Princess Diana nun chom khopa zuya diklo taka chanchin bu le television a puang chuak thin tu NGN News Group newspaper le anei to mi hosa ton to Rupert Murdoch laka thubuai London High Court a athelua thiama chanthu le NGN lam hian anthil ti diklo tam tak wang hian thupa choi turati anni ti kotin voina apuan hian khovel news alwa ngal ani Prince Harry hian amale anu chungchanga NGN laka thubuai lawsuit le danang taka NGN chunga rorel sakturangen na legal action hi kumsang ni sompakwa khan kota athen to a he thubuaya soidan chuan dasan chwa to publisher le tuna chwa to lo news of the world te chuan kumsang ka zakwa somkwa paruk atanga kumsang ni sompakhat chung khan an mimal chungchanga thil diklo tam tak antia henga hian ruka telephone mi an biak na lo ngai thlak ruk le lo record te an mani en thlatura mi roi private investigators te atelani he thubuai hian mimal dikna chanvo private rights chungchang chu he thubuai hian an rele khelberani a mimal nun thengthenga zuile an thalak te nena chanchin bua chwa hi UK chunga hian chanchin bumi te ti tur ethics of tabloid journalism in the UK ani rengem ti chu he thubuai hian abitum le arel tak chi achoni he thubuai Prince Harry an High Court Londona abeina legal fights ang tho hi Tom Watson point alo be lai mekania Tom Watson hi MP polo ni to thina ni he thubuai an khelle ngai to ani lai zong hian NGN lam chuan thil diklo an ti lo thu chu an tran kho na ni tlat ringa he thubuai thutluk na nimin ni lai ni somni pani thlakat khumsang ni somni panga a thupa choi turati na chungchang hi Prince Harry dan shemi roi David Serbon chuan thuthar lakhom tu te news reporter tam tak te ma soin NGN hian chip chiar tak fiale chiang takin thupan choi turani ti soin Prince Harry hi voi tam tak da san hian an zar buai ani kot thutung na chuan da san chanchin buin dan phallawa en thlatu private investigators an roi thin po anem nget ani NGN hian Princess Diana nun po anzar buaina saltuka the private life of Princess Diana ti kot thutluk na hian a soitel bok Prince Harry dan shemi Sharbon soizel dan chuan Prince Harry laka an poi khoiman poisa an pek tor da mei chi atlem lo hlea British pauna chota digit riat 8 figures sum ani ti Reuters report chuan atarlang US atanga chuak People magazine chuan Prince Harry nena NGN poisa choi tur za thi million som ani thua soi source Times of India People huna kolvom Turkey vur tleng na mun
khwalbu kanga mi somruk paruk thi Turkey vurtleng na mun khwalbu kanga mi somruk paruk thi in Turkey a vurtleng na mun lar da khwalbu ka kang mei chhuaka mi somruk paruk vel an thi ani mi then kha chu him tumin tukvera tangin an zuang chhuak hiala kang mei hi thinga sak in chong som pani na sang Balua Grand Cartel Hotela Andram Huna Nilai ni Zingdar Thumle Minute Somni Pasari India a Zing Lamdar nga le Minute Somnga Pasaria Achwaka Cholman Hun Lai Alun Lai Takni in Mizani Somthum Pali Anthen Mek Lai Ani Atira Thi hi Somtia Puanima se Anudar Karilotia Turkiya Interior Ministry Chuan Anpuang Zui Ngal Wata Tukvera Zuang Chuak Zinga Mi Pani Vel Chu Thi Anombok Darkar som pani zet chel tuma bei ania mi pali man ngal ni in anzinga hian anei tu potel ti Justice Minister chuan asoi thi mi somruk paruk te hi tu tinge anni ti finfia vekala ni lawa masen zinga pakhat chukum somi Istanbula Fenerbahce Sports Club ami Vidyanil apakle anu ferda antel ti chuchian ani to club chuan he chanchinan shia thian atilung chele ti Instagram a antarlang no pangthi zinga hian alikan bodurok lule anaw elif na sipo antela Istanbul school lut ni in anno ebrupo athitel ani khwalbu ka asiam no pangtak eslem uyanik twal chung sumdong shiathlo fanu seren yaman dogan le afanu kumsom pasari mi lalini tepo antel mingtar chwa to zinga hian soju chanchin bua thuziak chu Nedim Turkmen anupui IC nivale anfate pani kumsom priat le kumsom ne pani mi tepo antela Ozigan University Business School Dean Professor Atakan Alial Sinpo Atelbok namdoi thiamten heart attack ane iwanga bolua hadam tura antir kumsom ne palimi Dilara Erman Noklule apapo antelbok Health Minister Kemal Misoklu chuan liam tuar mi somnga pakhat anom ti asoya mi pakhat intensive care da ngai omin mi som pasari ero chwa thir le ngalan ni ti asoi she om kan ti takje te ni ti in Interior Minister Ali Yerlikaya chuan asoya Turkiya video the dara chuan mi chen khachu tukvera anzar lai linen mangin in kang me katanga wai chwa antum lai langani ski instructor nekmi kepse tutan chuan kang me chwa lai hian chong ni na oma ski room paltlanga tlan chuakin midanga puizui ngal ti BBC ashil thilthleng mutu te chuan akan lai hian anei tu te chungkwa po anom ti asoya kepse tutan po in an chung zinga then khachu po na amu thu soive bok kang me chwa chani shiat alani lawa mase bolu governor Abdul Aziz Aidin chuan an chui to china chuan chongli na a thingpui dora tanga chuak ni an sha thu suya a chong chung lam aman kai ta ni ina soi Aidin hian khwalbuk omna karta kaya le bolu leili hi khowot lutukin a me wangin kangthel tu ten dar kar khat chuang ta nan hunan man pha ti soya emergency service chuan thok tu mi zani somruk pasari an tir thon soi khwalbuk hian kang me chwa vele khan an mi khwalte zinga naupang potelin pindana latang anomem ti andap ngal ti an soya kang mei chwa pala tan chwa na tur pani an nei ni in Interior Minister chuan soin thoktu pakhat chuan hemi tang hian mi somthum atanga mi somthum panga vel chan chwa an ni ti asoi Justice Minister Ilmas Tang chuan chuina thupek chwa ngalani thosoya khwalbuk hi kumsang ni somni pali khan endik ania Tourism Minister chuan tuna kang mei chuak angchia himna lama boina turangchi omloti asoi heti rual hian Union of Chambers of Turkish Engineer and Architects TMMOB chuan in kai shwaina an siama automatic fire extinguisher system chu mamoni thuan soi khwalbuk website ta thalak da chuan automatic sprinkler system mu ania kumsang ni pariata bunvek to turati kha bun ani lauti in union chuan thuan chwa ingkai shwaina dang zomlo awomem ti ero an la shiat mai lo thuan soya masedam chuak te ka tangin lo oma omti le inral rin nadar khon na manruwa engchi ma thoka omlawa tlan chwana turkong po omlo nia an sha thon soi bolur tlang ram hi Istanbul le an khopui an kara tanga vurteng miten an panna satak ni in kilometer za somsari vel hla ania khwalbuk po hi chokar ne school chol chungin akhat ne theile china Governor chuan kang me hi khwalbuk danga akang kai lo lo ti soya ma se ven thon thila
abul chi athleng te chu in sa seng tir an ni thu Turkish sanchin bumi tin he na asoya in sa seng tir mi khwal te hi bolu leili nai khwal buk danga an sonri ani khati zong kha ton chumata na kanon ti chwale thei te chu ni e